Amen. Siyabonga ke bathandekayo. Ngicela sivuleke incwadi yabaseKorinte besibili sahluko saka 10. Verse laka 4 siyime verse number 6. Tikhali lesilwa ngato akusito telive, kodvwa tikhali taNkulunkulu letinemandla ekubhidlita tinqaba, tichitse tinkhulumo letingenamsebenti, tibhidlita tonkhe lokuphakemele kuvimbela kwati Nkulunkulu, titfumba yonke imicabango, tiyente itfobele kulalela Kristu. Nangabe senitimisele kulalela ngalokuphelele, sikulungele kujezisa konke lokungalaleli. Amen. Lamagama lathi nangabe nitimisele kwenta njani? Kulalela ngalokuphelele. Kulalela ngalokuphelele. Kusho ukuthi kukhona kulalela mbijana lokungasiko lokuphelele, bese kuba khona kulalela lokuphelele. Unesikali uNkulunkulu. Niyamkhumbula Sawule, uyahamba kuthiwa hamba ubulale kumaAmaleki ubhubhise konke, wena nkomo, wena zibanibanyana nebantu bakhona, ungashiyi lutho. Uyahamba Sawule, uyafika uyabhubhisa vele. So inkinga yakhe, so usebenzisa isikali sakhe kungazuthi uthengisa inyama ngekhathi kwasho bantu. Basi inyama ngekhathi vele uyihlabe uthi le 2 rand, le kude isikali, naso isikali. Dangerous kusebenzisa isikali sakho lesingesisa Nkulunkulu. Wathi alo lokonzile lokho, hayi shani bafana nithethe, wanasi nihlaye lokhu khuluphele, hayi no, spare this one, ingasakubulali. Wathatha inkosi yakhona Agagi wase uyamsperisha. Yakhukhumba ubele emuva sewuncobile empini. Ngekubuka kwakhe, he has done God a favor. Ngililalele ilizwi laNkulunkulu. Hey, ngoba phela uNkulunkulu wengamele emazulu nemhlaba ubona konke lokwenzakalako. Thenza umprofeti wakhe ethi hey, le ndoda ayikabe sangilalela le. Nabamhlangabeda, hey ndoda, ulendile yini ilizwi laNkulunkulu? Ha, ngiwentile konke. Njalo uNkulunkulu angithumele. Ithi inkulumo, but yile lenguvako lomsindo lenguvako emva kwakho. Uthi hayi leli likhuluphele bese ngiyadi sperisha kuletha umnikelo uNkulunkulu. uNkulunkulu uthi uyanamela yini iminikelo sekunekulalelwa kwelivi lakhe na? Ngoba livi laNkulunkulu uma akhuluma, it is the best that anyone could ever say. uNkulunkulu kube bekhona bekungcono ngabe ukushida. So lokhu lasakhulumile lo mdzala wethu insuku lo wengamele emazulu nemhlaba, ukhuluma ngoba he has taken everything into the equation. What's the best going forward nakho? uNkulunkulu ke loyo. Uma kulalela kwenu sekuphelelisiwe, lesengisi lithi when your obedience is complete, is well established, is fulfilled, then sitawukhona ke kuphambana nekulwa nekungahloniphi nangalaleli. Nako lokukhulunywa uNkulunkulu. Wase Sawula uyalahlwa ngesizathu sekuthi
ubese ufaka yakakhe i-ingredient kuloko lokukhulunywa nguNkulunkulu wase uchamuka ngawuthi mina nesintshangabongo bazathi isishangabongo bathi kubhicwa lokuningi kuyabhicwa kubhicwe kuyawuhlanganisa esiswini kuyawubonakala khona. He did lokho wase uthi uNkulunkulu lokho ke kungalaleli because ngunika instruction clear kuthi hamba wende nje kube bengingadi mina ngeNkulunkulu ukuthi kunalethi khuluphele bengingadi mina ngeNkulunkulu sinabo agagi bengadi but despite ukuthi ngiyadi ngithinte kuwe kill everything and leave nothing bulala konke uma kulalela kwethu sekuphelelisiwe. Le ndoda ifika kuJesu yakhuluma ithi yini lefuna ngiyende kuze ngene embusweni kuthiwa into naki ithi le ndoda hayi I've done that since my early childhood ngisasengumfana ngikwentile konke lokho. Hey inkosi yasiyambuka iyamthanza yathi kusele only one thing kunye lokusele hamba uthengise ngako konke lonako and distribute wabele nabampofu angithi. That was the best thing lebengenteka kule ndoda yahamba le ndoda inyukubele ngiyacabanga enhlitweni yami wathi buda how dare athi Jesu angithengise konke akaboni lo sentu ngisebenzele kanjani sentaze ngihambe nginike abantu nabaphuyile buhlupheke ngani ngalokho yahamba enyukubele and he missed an opportunity because ukukhuluma kwaNkulunkulu now obey it's for my good it's for your good. I will show you from the scripture namuhla nako lokufuna uNkulunkulu uNkulunkulu akalaleli kangako. Inceke yenkosi evikini eliphelile ikhulume ngemagama latholakala encwadini yeRevelations lapho uNkulunkulu akhulumile wathi uyathi I know your industry lisho njalo lelami lesingisi and your activities uthi ngiyadi kuthi ni busy kunema activities eniwendako ngiyabona niyehla nenyuka uthi I know your industry lisho njalo kunento lesiyisethile lengumgomo lesiphila ngayo lesiphilisako sibusy uthi your industry your activities hayi ngiyawabona vele nibusy uthi ngiyabona futhi nekhandleka kweni your laborious toil nikhandlekile I see the trouble leningene kuyo uthi ngiyakubona lokho uthi futhi ngiyabona nekubeketela kweni your patient endurance bo 2 marks lapho 2 marks uyakubona lokho uthi futhi ngiyabona nokuthi you can't tolerate evil men and you have tested ama-imposters labo labatibita ngabapostoli bangasibo banengi bagcwele namhla bakhona ama-imposters there are so many bangema-imposters batshaya njengebantu lababitiwe labagcotshiwe uNkulunkulu akabathi badle egameni and-ke lo ngenako kuhlakanipha ujuluke uba enriche ema-imposters uthi laba keje ngiyanathi nini you have tested aningabi blind yabona konke lokhu tinto letinhle but so uthi but I have this against you you have left you have abandoned you have deserted me your first love ningishile konke lokhu lokuhle lokungaka nasewuthi but leli gama la but imvamisa yesikhathi liyakhansela lokula ngenhla once wakhuluma kunje but sesici leso njenganalichawe belinemandla but abenebulephero khansela yonke lento uchawe bakho bokusida ngani sonebulephero
Kukusita ngani ukuba ne-industry nema-activities, nekulaborisha, nekuthrabula, ube patient, ube njani, bese ekugcineni ulahlekelwa luthando. Nako la kunako. Kungazuthi kimi kufike kwathi unako uNkulunkulu akhuluma ngakho. Ngenzaba ye-obedience lephelele. You are obedient, but your obedience is not complete. Your obedience is not established. Your obedience is not settled. Go back. Ngoba sisenkonzweni nawe unebufakazi nami nginebufakazi. It fits kuthi illustrate point kule nkonzo yanamuhla. 1981 ngaform 1 ngiyofundza khona, second term, the first day of the second term. Kufika umngane nami uyangimema ukuthi asesihambe siye ka SSCF, Student Christian Fellowship. Schools Christian Fellowship yeah. Bekuyi SSCF, hayi labo SCM, sengi SCM yalo kusho njalo mos. Sekuthiwa yini yalo? Sekuthiwa yini? SU, Scripture Union. Sine sahamba kulesa sikhathi nabo mabunza kusese SSCF angithi. Kushumayela a student uLzion. Yeah, that is where I got saved. But he was uLzion lePhendvukile. Contrary to what we used to believe. Ukuthi amaZion hayi babantu abanjani. Leli jale lengihamba nalo liyongifaka lena lithi sihamba siyohleka. We were going to mock. Nasiphuma khona ngifike mina elivangeli lengibambe. Nasiphuma kulomnyango sengishintshile akashintshi. It was amazing. I invited a non-Christian to go to a Christian gathering. Ngafika ngasinziswa. Wasala yena wabasipampleka. Sikhomba indlela. Ngaphuma. Ngakusasa uthi yena bosowendani manje lapha. Ngathi mina hayi no, ngivile mina lento ayikhulumako. Ngivile. Ucathi ngiyadlala. The next day ngihamba mina sengijahe ukuthi ngifuna kuya something is burning within me. I want to get more of what this man is talking about. Ngifuna ke enkonzweni. Ngilomlilo. Nangiyakhona lijali sifuna ukungivimba sisiwendani ngithi mina no, le nto bengutshela intolo. Bengadlali. It has happened. Ngiyabuyela mina enkonzweni. Saqala sesiba ke sesihlukana ngathi ayi wena sekunje sehlukana nalelijali. Nangihamba ngekhaya ke sekuselishekishini. Mase asuka nalo lejako nalesifunzekana sigibele amabhasi endaje. Uthi nangifika ekhaya sobatshelile labangani bethu besinabe primary. Uthi lona usuyakholwa. The first thing that I got from them kuba sibangihleke. Uthi hawu wena usuyakholwa wena kunjani? Bahlekisa ngami. Ngathi mina hawu kuliqiniso lokho. I got an opportunity to share with them. Inkosi ngilamlele. Nani nganilamlele. Ngiyabafakazela. Lokho akugcwele kimi ngaso sikhathi ngiloko. Kuthi anybody lengimbonako angimfakazele. Bathi asikunika iveki, sikunika inyanga. Lokho instead usungishonze phasi kwanginika amandla ukuthi laba ke I want to prove them wrong. Bathi inyanga umnyaka ngacubeka. After 2 years, 3 years base bayabona senembali. Lo muntu ushintshile phela lo. Kuleso sikhathi nangifika ekhaya, the first thing that I did, I had to tell my dad ukuthi hey babe sekunento lapha lengiyitholile. Nangifika ekhaya kubabe kule mphela sonto kubitiwe lekithi ke la ngikhula khona mina emakhaya bengabi lula nje behla qiniqiniso emakhaya angiwathi lekini sibe kunjalo beqiniso ke le ubitile kunenyanga leto uqinisa lapha
ngacela ngathi ngiyacela lokuthi manje sekuthole indlela lensha ngafakaza kubabe ngacela ngathi ngiyacela ukuthi manje kuloko lokwentekayo kungasangeni kuko bomnakethu ke labadzala bebengekho ekhaya sibale labafundza ngakhona ngimi lomncane sengifikile nemnakethu ke lomdzala besakhile ekhaya anasikoni bonga la khaya sekufuneka vele kwentiwako ngacela ukuthi ngisangeni kuloko. This thing was burning in me kuthi lele ngikutholile semane lomunye akuthole. I want to make umehluko nasekuphileni kwami. Kwakubhena lokho. Uyakubona musiloko. I don't know about you. When you first believed, kuthi wawunjani? Ahambe emalanga, ahamba tinyanga, kuhamba isikhathi kuningi lesikwendako. Uthi ke uNkulunkulu, I know your industry. I know your activities. Kuthi ni chubeka kanjani? Patience and endurance, but where is your first love? Lobu uthando lokuqala. Nguloko. KuMateyu 28, ngicela ungifundzele lamavesi lawo ke sesingena kulendzaba yale obedience ngifuna ukukhuluma ngayo. Uthini Mateyu 28? Jesu wasondzela kubo wathi, ngiphiwe emandla onke ezulwini nasemhlabeni. Ngako-ke hambani nente tive tonke tibe bafundzi bami. Nibabhabhatise egameni leyise nelendvodzana nelamoya longcwele. Nibafundze kugcina konke lenginiyale ngako. Nibokwati kutsi mine nginani onke emalanga kuze kube sekupheleni kwetikhatsi. Amen. Jesu liBhayibheli lithi nase afile wavuka ekuthuneni. Before awushiya umhlaba enyuke. Uyefika lapha the 11 baye eGalile. Kulendzaba Jesu labe badirecte kuyo wente iappointment nabo. Uma bambona lesi liBhayibheli bawa phansi bamdumisa bamworship. Nayiva lenkulumo leyo. Worship. Nabasamdumisa Jesu lithi ke phala abanye babo bangabada. Some doubted. Simhibayi. Labanye back same place. Bakhuphukile bayendzabeni. Labanye bahlala phansi bamdumisa bawa phansi labanye bayadoubt. Angadlusi what were they doubting? Uyeda ke Jesu ufike ubreaka le silence la ibonako. Uthi kubo ngicela ukubambe ke lokho. Uthi onke amandla, all authority and power of rule ezulwini nasemhlabeni aniketwe mina. Why is that so important? Uma ufunza incwadi yezenzo 1:8 uthi wahlalani eJerusalem nize nemukeliswe amandla uma umoya longcwele sefikile etikweni. Jesu lapha uthi onke amandla asaniketwe kimi. Ngikhuluma lendzaba. Kunesizathu saloko. Uthi le authority, power to rule. Yini rulership? Ngilokho commander tintwe ukuthi ngale authority atendeke bese tiyendeka. Umuntu awucommander tintwe tingendeki kusho ude amandla. But umuntu onemandla uthi lo lakukhulumako kubhekwa iauthority. It happens. Njengalokhu livi lithi the word of a king is powerful. Ngoba inkosi nayikhuluma livi kunemandla ekulenta usilendeke. That is what happens. Uthi ke amandla onke aniketwe kimi. Sizathu nginasi bazalwane. Ngulokuthi amandla ngiyona language sitha lesibhekene naso lesi understandako. Kududule amandla lomubi kuwakhweshisa kudzinga umuntu abe semandleni. Ngaphandle ukuthi ube semandleni ube neauthority, things will never listen to you.
Tiyakubuka nje. To illustrate that lengikhuluma ngakho. Emadodana kaSiva akhanza bona boPawula bayashumayela bafakaza bakhipha emadimoni. Asila madodana uyahle into labayenda kwalabantu nathi singayenda. Niyakhumbula musa. Nabakhanza lo logcwele emadimoni bathi egameni la Jesu lo shunyelwa nguPawula phumani. Asimadimoni hold lencola. Jesu siyamadi. Ngani? Ngoba Jesu usemandleni. Paul siyamadi. Ngoba Paul ukuphi? Usemandleni. Nibo bani? Kude mandla. The stalemate asabasuke le madimoni abadumele. Abashaya to come. Because babekhuluma from a position le fake. Babede mandla. uNkulunkulu ngekubona kwakhe ebuNkulunkulweni bakhe wathi ukuthi kuze kusi kwendeke umsebenzi kudzingeke amandla. Langasiwo lachamuka kithi. Lachamuka kuyi. Uthi ke lamandla aniketwe mina to rule. Hey emadoda. Lamandla aniketiwe. So uthi ke hambani. In other words, through the power and authority, because nyalo sengiyarula, sengikhipha ligama. Because ngisemandleni. I dare anyone who can stop lo muntu longene kulelo live hamba ngalelo live. Because le live lo lokwendako kubhekhwa ngilamandla lakhona. The power to rule. Uma inkosi ithi lo hamba. What devil can stop you? Because God says go. When you go, awudzingi ku-understand, awudzingi ku-debate, udzinga kulalela when your obedience is complete. As you begin to go, things will begin to listen to you because awuthambeli wena ufucwe livi. Manje le live lelikhulumile li powerful such that the gates of hell cannot stand. When you come, ulamandleni kuvuleka indlela. When these things come against you, uthi ngegama lika Jesu. Why? Because usemandleni. The things must give way, kunethi khweshe. Nango lamandla. Uthi hambani. Hambani niyokwendani? Uyakhuluma ke Jesu lapha uthi hambani nente tive bafunzi all nations. Mina ke ngifuna ukuthi ekseni forget about the nations ungakaqali from the place la uhlala ngakhona. Uhleti kuphi wena? Impilo yakho nasegucukile. Bantu bekucala lofune ukuthi ufakaze kubo. Bantu lohlala nabo bemndeni wakho. Those are the first priority. Batshele ekhaya. Abakwadi ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu. Batayibona la impilo yakho ukuthi ifake noma njani. Ngeke ube ifake impilo ekhaya. Ngeke ukukhuluma uthi hayi ngumntwana kaNkulunkulu, umntwana kaNkulunkulu, but asi yebo siyakuva uyakhuluma but ke le lubatha lohamba ngalo lusese ngibona umntwana kaNkulunkulu noma cha. You can't fake it. Ngalitwala iBhayibheli ngelisonto ngoba bakubona abanengi. Ufika uthusela abanengi ngekuthi upowerful njani. Uthi na usuka lapho bese uhamba yokwenda lokwendako. But ekhaya you can't. Bakubona 24/7. Bakubona uvuka, bakubona ulala. Bakubona simo sishuba, bakubona simo sikahle ukuthi lempilo ikhona na. Yiyo lento abesiyabadla. Uyafakaza. Bese kuyaphuma uphumela kuphi? Kunebantu lentawo si circle of influence. Now usemsebentini, there are people laba lo sebenza nabo, laba ladudana nawo. Bayakwatini uke wabatshela yini ngikuthi uthini Jesu ngalendzaba lethi na. Asingaphumi sibinze bese siyabuya. Sibhace ekuthenini hayi mina bayayathi impilo yami. Yebo bayayathi bayibona kushumala lokukhulu, but nekukhuluma ubachazele ngaJesu. Kuze hey madoda. Kuneluthando lolukhulu lolungaka. One man died for you, for me. Ufakaza ngempilo yakho. Kuthi wena uchamuka kuphi labo ukhona khona. Inkosi ikulamlele njani? Sekwendekani kuwe empilweni yakho? Ngenkosi.
kungathi Jesu nako la kufunako usi le industry lafuna kuyibona ingemi. That is the industry of making souls siwathathe siwamikise kuNkulunkulu. Nako lokufuna uNkulunkulu. Uthi hambani nento abantu bafunde. Uthi ke lokholwako abhajadiswe angithi. Uthi ke nibese niyabafundzisa. Konke lenginitshele kona. So uthi mine nginani always. Ngidaba nani always, even to the uttermost part of the world. Ngeke akuthume ukuthi hamba wende into bese uyakushiya. Athi udawutibona ndoda, throw into the deep end. Kungathi inkosi lelefuna kwendeke ithi ngicotshwe khona, I just need a vessel. Uthi itawuthatha letindzaba ngoba ngeke ingelozi yehle itawushumayela. Sekufuneka mina nawe sithathe le livi silende ezisenda le livi sisahamba uthi ngicotshwe khona ngihamba nawe. Don't worry ukuthi utawukhuluma utsini, ngifuna mina lo mlomo wakho, ngifuna lesicu sakho lo mtimba wakho because lo muntu lomunye uhleli ungumoya uhlele enyameni udzinga physical contact ukuthi sibheka kuphi inyalo. That is all the Lord is looking for. Hambani nende tive bafundi nibababadise nibafundzise ugcina konke lengitshele kona. That is the Great Commission. Lenzaba ye obedience. Ungazi ke uNkulunkulu uthi when your obedience is complete, say established. Lokuthi every opportunity lengilitholako uma moya kaNkulunkulu akhuluma, kuthi lo mphefumulo lozovutsiwe lo. Kusonga leva livangeli. Listen to God. Ufakaze kuye. Ngifakazile ekseni. Ngithi kuleli viki lengisuka kulo nje for instance. After sebenete imvuselelo lakhaya the senior rev akhona ngikumenywa our pastor our father ngoba inhlitiyo yakhe ilapho kule heartbeat ukuthi uNkulunkulu ufuna kwendeke ini. Ingceke lakhaya ithi de ase kube ne commission phunywe kuyohamba kuyofakazwa. Ase siphume siye emakhaya kwendiwe ema home cells ukuze sitawakha abafundi. Now by the grace of God ngemusa kaNkulunkulu sengihlala enhlambeni but ngisebentela emhlombe, so I travel every day ngibuya entsambama. Ekseni ngisuke ngirasha ngiyemsebentini angifuni ukufika late bese ngikhala ngaletinye izinto. But nase ngisuka emsebentini ngite ekhaya I've got all the time. Nansi ngiyahamba ngikhanza abantu lababili bacela lift. Hayi angifuni icambe manga. Ngadabula ngabashiya. Ahamba. Immediately ngibendlula. Ngoba ngathi khona live ngekhasi elikhulumayo. That's it. How do you hope to evangelize nangabe ushiya labantu abasemgwaqweni na? It hit me so hard. Yebo Nkosi. Ngiyacabanga. Do I drive back nyalo lanze labantu noma ngente njani? Hayi. Ngiyadebate. Ngithi hayi angihambi. Nangisahamba phenze kuyangishaya. Sengithi ke Nkosi, uyathi kuthini? Nabe vele bekukhuluma wena kunjani? Ngicela ungiphe ithuba. Ase ngiphinze ngikhanzele omunye ke labanye endleleni. Hardly 5 minutes ngikhulume kanjalo. Camkaljanga ngasemasimeni emoba. Limisi ufune lift. Hey. Nebakithi. Nayi lenzaba. Ngithi ke cha kenya lo sengiyema. Le obedience ke lenkhuluma ngayo. Ngangiyema nsi alija liyagibela. Ngiyachamka alija lifaka amacici alo. Angisho ukuthi ngirong emacicini emajaheni. But njena angakadayili kakhulu. Faka amacici alo alija le madrass kuhle siyangena. Ya ngingena elija sende ama pleasantries sivuselane bese ke sengithola ithuba ke mina lokuyifaka lenza hey indoda uhamba njani ngase empilweni yakho where do you stand ngizaba demasonto sonza ngakuphi lengitshele lisonsa kuleli bandla nami lengiladiwe singihamba kuthi kimi shosi indzaba iphelile no kwale bese ngiyambuda nje ngiyakuva ukhonta le but wena ke ngaJesu ume kuphi
Have you accepted Christ as your Savior and Lord? Halijalisile lapho-ke ulikhunyana-ke lapho ngoba ngake ngakholwa thina lasemhlabeni kanjani. Asesiyacala siyaxoxa. Sengiyamfakazela. Ngiyamshoshela before ehle ngifuna ukuthi what do you say about Christ? Ase hayi zala ufuna kucabanga manje kunje. Hayi-ke kumele lehla khona ngilidrophe lehle lijana. Ngihambe. Nakho ngifuna ukusho. The moment selidrophile sengihamba inside umsindo benguva washabalala. What peace came kimi ngoba ngathi kunesandla lesithi well done. Why? Because uNkulunkulu ibhizinisi yakhe bantu labangeke bafe bayisogweni akafuni kufa namunye but ufuna bonke bafinyelele kuladini liqiniso. Wethembe mina, wethembe wena, to be his mouthpiece. Kunemuntu lokungenteka the last contact before afe nguwe. But ingabe ungathini kuNkulunkulu? Nakathi uNkulunkulu, I gave you an opportunity. This person, it was his last day. You could have done something to change the cause yakhe from eternal separation from God. You messed up, you missed the opportunity through disobedience. Uma ulalela kwenu sekuphelelisiwe. There's always joy. Uma simlalela uNkulunkulu. There's always joy. There is always joy. Kunenjabulo lenkulu lengakhulumeki. Ngoba ngasemazulu athi nako-ke. Noma ngabe lo muntu usaka Phendvuka. Uthi lo munye mina ngahlanyela, lo munye wanisela, lo mkhulu uNkulunkulu omilisako. Kwami kuhlanyela, kwami kunisela. uNkulunkulu utawumelisa. Ngoba ngumoya longcwele, lawo mandla la convict abantu. Uthi la mandla nginiketiwe hambani. Uma sesinamoya ungcwele kaNkulunkulu, nasikhuluma ungethembi ku eloquence yakho. It's not your eloquence that saves people. No. It is the working kusebenza kwaNkulunkulu through wena. Wena uyi mouthpiece, uyi vessel. Uthi Nkosi khuluma through me. Uthi ulemukele elivakele akalemukele. Washo Jesu wathi nanihamba labanye abantu afike banganemukeli. Wasithanda ngena khona banganemukeli tsinzithani yini tintfulu letinyawo 10. But don't niyahlala phansi qhubekani nishumayele. Qhubeka nishumayele. Nako uNkulunkulu akufuna i-faithfulness kumlalela. Lamagama lathi the one who trembles at my command. Nasekhuluma uNkulunkulu athi ngeke ngihlale kunemlilo lovalelo. Lento yaNkulunkulu le ngiyona uNkulunkulu afuna yenteke. Awu Nkosi ngiside manje ingcenye lengiyente manje ngiyente even if it's one soul. Leta ungena ezulwini. Akumana kube kanjalo. And you know what? The moment you begin ukuhamba wenda le live laNkulunkulu. Naso uva titselo setendeka. Uthola lamanye amandla uziyathi lento sengayenda. Uyaphambili. Ludumo lubele kuNkulunkulu. Usho njalo ke uNkulunkulu. Uma kulalela kwenu sekuphelelisiwe. Uma kulalela kwenu sekuphelelisiwe. Hey madoda. Bazalwane. uNkulunkulu asiside. Mane simlalele uNkulunkulu. Mane sikwende lokho lo enjongweni yakhe kuyi priority number 1. I-Great Commission. Yona priority number 1. Beneke bathandekayo angaphathi icilongo levangeli nelibhayibheli kuphela. Ngiyalalela tindzaba ngitibuke. Because I'm also a student of prophecy. Uma ngibuka lokwendeka eRussia ne-Ukraine, you would know by now what is happening. Angithi. Lokwendeka lena kuyasithenza yini thina ngala? Yes, kuyasithenza. Uma ubuka ku-global basket, basho njalo labakhulumako, about 10%, 8% of wheat uqhamuka le e-Ukraine, nabo sunflower oil, nembila, loya ku-world market.
Uma le tinto sekwenteka nje sibangakhona ukuhambisa kusho ukuthi kule world market tinto setinciphile. What that translates to ukuthi tawudula tinto la ngekhaya. Sesibonile bo oil bayakhula. Sesibonile wheat uyakhula. Nababhakako bayadi. So ukhulile flour. Mafutha azakhulile. Kwenteka kanjani? It's hitting you hard epocketini. That's on the economic side. But on the spiritual side, labantu labanye labafako bafa sebamtholile njesu. Kufa kwabo ku-eternal akusashintshi. Nakafa lo muntu angakholwa so kufanele waphakade. Abe Jesu abekhulumile hambani netive bafunde. But what have we done ukuthi sichinje leyo cause na? But ke ngiyaxola ngithi ke forget about Ukraine in terms of kushumayela. Ubuye ekhaya. Kule situation leyendakalako even nala ngekhathi kithi. Bangakhi abantu labatawufa bafe labanye bangamtholi Jesu. Badudane nathi. Lokukhulunywa ngeJesu Solomon kumile almost 2022 years ago akukhuluma kumile kunjalo. Ukuthi bantu they are in need of a savior. Let us evangelize. Let us evangelize. Lelo kwentekako usilomunye nangilalela i-podcast yakhe umzalwane usi labantu 60% or so angathi makuliqinisweni lokho usi bangamaKristu labase-Ukraine. Sengithi Nkosi, why would you allow such to happen kubazalwane? Na kwentekelani? Masi answer ngiyayithola. Kusi libandla naliqala eJerusalem. Kwafika great persecution. Babehlushwa. Then basakadeka. Nabasakadeka baya ngaphandle lapho bebehamba khona babelumeka lo mlilo. Balumeka lo mlilo. Kwaba indlela of spreading the gospel. Uma ubuka eEurope namuhla noma sathola livangeli thina nje ialliance italwa yiSweden. But lela khona eSweden sekuphendukile tinto. Sekunesidingo sokusuka aba missionaries eAfrica kuyiwele evangelize. Kuthiwa eEurope semquestion eNkulunkulu. Uthi ke lona lo mfundisi obekhuluma kule podcast yakhe uthi le uNkulunkulu amtshele kona ngilokuthi labo make base-Ukraine they are prayerful women. When they go bashiye Ukraine bahamba ngalokuthi kunetimbi baya ngaphandle baba ngama-refugees, they are spreading the fire of the gospel le Europe. Kusitshela kuthini? These are end times. Kuma end times umhlaba ready to be evangelized. Emasima samhlopha alungele kuvuna. But uNkulunkulu ongathanze kubhubha namunye umuntu, he would want ukuthi bonke abantu basinziswe. God can allow such to happen. Who spread the gospel. Kuze abantu bathamba baphenduke. Because inhlitiyo yaNkulunkulu ayifuni kubona namunye umuntu abhubha ayebhujisweni. Kufa kwaJesu kwafela wonke umhlaba. Leto tindzaba kufuneka ukuthi tibe forefront, sidikhulume, sibatshele abantu. Singakuthathi for granted ukuthi sibayadi. Abade. Uma sibuya closer home. Sina satiwa njengelive leli ngemaKristu angithi Christian nation. But look at what we are doing. Does it tally ukuthi sima Christian nation? Natinto tingahambi kahle. We need to evangelize. Unga-assume kunemasonto encumbi, kunemathende encumbi, kuyamashuma, but lokunye kwalolo sekumashumile akusiko lokungikho. Because kunema-imposters. Labanye bafuqwa sisu, balambile. That is why akuqhamuke emasonto. Bakoleka kathi imali, bayadla. But akusi lolo kufunwa uNkulunkulu. So don't be deceived. Kufunwa sesihambe sishumayele. Nawo lokufuna uNkulunkulu. Uma iobedience yethu seyiphelele. Inkosi iyangitshela ngibona sithombe ngaAbraham. Abrahama liBhayibheli lithi uNkulunkulu wefika kuye. Uma efika kuAbrahama uNkulunkulu nanke amagama la akhulumako kuAbrahama uthi Abrahama inkosi yefika kuAbrahama eHarani yathi hamba ke manje
for your own advantage. Lisho njalo lelami lesingisi. Uthi phuma eveni lakini. Phuma edihlotsheni takho. Phuma nasendlini yeyihlo. Uhambe uyeveni le mina uNkulunkulu ntakulayela lona. Akamtsheli ukuthi uyaphi. Uthi uNkulunkulu ngidawukwenta wena ube sivele esikhulu. Number 1, bamba. Number 2, uthi uNkulunkulu ngidakukubusisa. Ngelamanye amagama, with abundant increase of favor. Kusho usi favor utayimema. La uhamba khona, your favor is going to be your name. La uhamba khona, ndawonda tinto tihlangane. Ngaphandle kwenkinga. Uyakubona yini lokho? Struggling ngeke sibe khona. Nase uNkulunkulu akhona kuwo. Uthi this is what I want ngifuna ukwenza. Uthi uNkulunkulu kuAbrahama ndawulenta igama lakho libe famous, lehluke, libe distinguished. And wena utabasibusiso kulabanye. Ngibani ongakufunda nje? Uthi uNkulunkulu ngitababusisa labo labakubusisako. Uthi uNkulunkulu ngitabaqalekisa labo labaqalekisako. In other words, God uthi uma ulalela, you are putting yourself under my umbrella. I will prosper you. Lofuna ukuthi ubusiseke ndambusisa. Your enemies will be my enemies. I'll take care of your enemies. Kusho uNkulunkulu. Uma ngingalaleli, titha tami ngidawutibonela mina. Because angilaleli. Ndawuzabalaza. I will toil. Ngidawujuluka. Ibe bekungafanele ngijuluke. Ngoba uNkulunkulu uthi all you need to do kulalela kwakho kuphelele. Kwaphelela. Mina uNkulunkulu, I will take care of your enemies. But nongafuni, then your enemies utatithwala utethwesa utatibonela wena. Uthi ke imindeni yonke emhlabeni wonke itawubusiswa ngawe Abraham. Nalike leli verse. Abraham so departed as the Lord directed him. Wasuyesuka Abraham yahamba njengalokho uNkulunkulu abekhulumile. Abraham never debated ulokusho uNkulunkulu. Asive argument naNkulunkulu. Asive debate. Asive Abraham akumkakhe uyathi kunelive lengilivaka ucabanga ukuthini mkami. Sihambe singahambi no. Akayi na ku family yakhe uthi yathi ngiyahlulela lapha. Kunento lefikayo. Kuthi asihambe ngiyenza wena lengayadi nithini nini. He never did. I-obedience ngileyo. Lethi lofune uthi inedise kuko kuphela ukuthi lokukhulunywako kukhulunywa nguNkulunkulu na. Uma kuNkulunkulu, if the answer is yes, then begin to do. Ube kuhamba. Nangabe kusho uNkulunkulu. Ngithi lamuhla ngiyabekisa kube mhlawumbe bekungesuka nangibabe mabunza. Athi makamabunza, athi babemabunza kumake yemaki. Nabo siyabonga nabantwana bonke ekhaya bogcinile. Hey asihambeni. Athi makamabunza siyaphi baba? Athi angadi. Kungenteka angisho uzangena njalo maki. Kungenteka athi hey ase siyohlola baba kusaphile kayini. Ungesuka lamuhla uthi siyahamba sase family yonke. Sishiya ama business lesinawo. Up and we go. Sihamba siyaphi babe angadi. Can you think about that? Lento bengazazi yendeke phela lo. Wasuka Abraham. Wathi no, uNkulunkulu ngimvile ukhulumile. So he departed. Uthatha umkakhe
uthatha umsa wemnakabo Lot, uthatha ama-servants akhe uyabosha umthwalo nalabanako bayaphuma. Hey madoda, i-faith nikulalela uNkulunkulu. uNkulunkulu will never tell you the full story until you begin to do la kushoko. Ngoba uthi te wena udahamba uyevele into akulayela lo akamtsheli uyakuphi. The moment aqala ahamba sothi kaNkulunkulu ngidaba nawe usho njalo eMateyu angithi I am with you always. All you need to know ukuthi uNkulunkulu ukhona. Uma uNkulunkulu lo longamele emazulu nemhlaba akhona lo wathi kusuka nekuhlala kwetinto, what more do we need? Sidinga kuhamba. Ezwisihamba asikanciki kubank account, asikanciki emfundweni, asikanciki kuphi, sincike kuNkulunkulu. Ngoba I want to tell you bazalwane, nanamuhla when ungathi usimile ubekile ama investments, ubekile lokubekile, these things can evaporate in no time. But uNkulunkulu ngeke evaporate. Hey, kumethemba uNkulunkulu nekumlalela uNkulunkulu isona sikhiya seku-accomplish imission lesinaba nayo. Nayo lokufuneka. Abraham is our example of somebody lowa ukholwa nokulalela kwakhe kwaphelela. Waphuma wahamba wathi uNkulunkulu lo ngihamba naye ke lo. Oh, ngoba akethembi uNkulunkulu wasesondweni, uthembe uNkulunkulu lokhona endaweni tonke. Uthi nami engihambile sengila ngikhona khona uNkulunkulu ukhona. Uthi David nakakhulumako ngiyawusuka ngiyephi ebusweni bakho noma ngithola emaphiko kuyandiza ngiya the furthest part emhlabeni. Uthi naku wena Nkosi uyangibona ukhona. Ngoba uNkulunkulu uyini? uNkulunkulu is immanent. Losho ukuthi upermeate everything lekhona. Aphinza abe transcendent. Kusho ukuthi lala kupermeatako lahleli akumbambi uNkulunkulu. Ungaduli kwalokho. Uthi uNkulunkulu kunawe. Tonke insuku tekuphila kwakho. Just wena hamba ngale authority. Lamandla atawubonakala nasihambe bazalwane. Hayi nasihlele. Sahlala, we are going to begin to see things that are wrong. Kasi nasihamba lamandla atawubonakala uNkulunkulu ativete kubantu. Ezohamba usuyahamba uyoshumayela ufika la ufika khona ukhanza umuntu ulele uthi umbeka tandla uyaphila uyamangala hey kasi lamandla ekuphila khona. Avela njani kulokuthi uyahamba kule obedience. Lelebanga lokho. Wefika make waJesu uJohane 2 verse number 5. Uthi sebathi liphelile liwayini. Naliphelile liwayini uya kuJesu uthi hey liwayini liphelile. Uthi ke Jesu, what has this to do with me? Usho kumakwakhe. Uyesuka makwakhe akadebate. Utshela labantu kulomshado noma ngabe yini la ishoko. Yenda njani? Yendele. Noma ngabe yini. Nabefika kuye. Kunemigcomo lapha timbita lethwele emagalons lanjani lethwala emanti. Bayafika. Uthi kubo thathani nigcwalise emanti. These guys never said, hey, thina sikhuluma ngeliwayini wena usitshela ngemanti. Because bevile ukuthi noma abe yini ayishoko yendeni. They go bakhe emanti bayagcwalisa, bakhe emanti bayagcwalisa. Nabacetha kwemanti bagcwalisa. Uthi khanini niyonika lophethe master of ceremonies. This is water lesithele ngala. Uthi asithathe lamanti sonika le abakathesi nekutesta nabo. Uthi khanini vacula niyonika director of the ceremony. Bahamba bavacula noma kuthiwe noma abe yini ayishoko yendeni. Ninga debate. Just do it. Bahamba bamnika. Nakafika lo. Lelo wayini limnanzi kangaka. Sekwendeke njani lendlula lekucala. Hey, distributani mina. Bal distributor wine, bal distributor wine, banatha bathi hey wena kwendeke njani sigathe thina sihamba imishado. Lo lesikubona la sigaze sikubona. Bonke bafike basinikela wine lelimnanzi ekucaleni. Sithi nasesalingenile sekunjeya bese bakhipha lelibi.
But when you have preserved the best for last, niyakubona usini leyo bazalwane. Two things that happen uma uNkulunkulu umhlonipha umlaleli. It turns your lack into plenty. Kweswela kwami nekweswela kwakho, kukhona lokungeke kuterminatwe until umlalele uNkulunkulu. Kunetinto letenteka kubantu kuphela labamhloniphako labamlalelako uNkulunkulu. Why do we go to God, ngicela naku, kepha ukwenti lo lakufunako? Uyambona umntwana ekhaya, lokuhlonipha kwakulalela, akwentela tino lofuna kudenda, kuba lula nekumendela letinye tinto. But lo mntwana lo sinawuba sewuthi angafuni lutho, sokuchama ukucela nje yena, ngiyacela, ungavamisa kwagodla amandla akho. Kuthi hey, ngathi ngiyamosha la. Ngathi kuyamoshakala la. These people, their lack was turned into plenty through obedience. Yikumlalela uNkulunkulu. Kwesibili lokwenteka, nabathi you've preserved the better for last. La emshadweni akusemshadweni. Indzaba yeliwayini kwakuyona nto le yento abantu bajabule. It was a way of marry, uyabona mosiloko. Nangabe liyaphela liwayini, umshado ungakapheli. Ishame leyo. Kuthi how can you invite people? Awusakhona ukubondla. Ishame leyo. But the shame yaphenduka yaba iglory. Kulesikhathi lesi. Uma sekuthiwa how you preserved the best for last. Ngima accolades lawo, hey, wathi wena lento yakho yakhona kuyenda. uNkulunkulu wants to turn our shame into glory. But uthi uNkulunkulu, that can only happen when we begin to obey. It can't happen uma singalaleli. Umele lokho uNkulunkulu. Ufuna kubona abantu abatawulalela. Tishena ngemtshefezo, umtshefezo wekulalela. Those labatawuvuma kwenta lo lokufunwa uNkulunkulu kulesikhathi lesikuso, babuka liwashi kusilithini bese bayenda lokho. Uze uNkulunkulu, you will never need to pray. Kunelivesi bese ngiyalifuna salithola kuIsaiah. La sikhona uNkulunkulu uyakuthi even before you called ngiyawuphendula. Kunelihlobo lebantu lolungadzingi ukuthandaza. Luthi position ngeobedience. Lwathi loba obedient, lusinalisacabanga singidzinga naku even before you call, athi uNkulunkulu sengigcotshiwe ngoba nginawe. Uze uNkulunkulu, I know what you need even before you ask. Uyawusinawuthi uthi uyacabanga ngoba obedient, athi uNkulunkulu naku angunikete. Angunikete. Uze uNkulunkulu wathi basakhuluma while they are yet speaking, then I will hear. Kusho uNkulunkulu. Kulolu hlobo lolu obedient ke lolo. But kunolu hlobo lwebantu lo lugicika lukhale akubuka nje uNkulunkulu. Inzabe kuphi? Obedience. It cost the life of God to die and hang on the cross. Kwakungasemdlalo lo. It wasn't easy. Kwakungasilula. So sishiya nento yinye la icelako. Uthi hambani nenetive bafundi. Umbuzo lo kunawo ekseni, is it a too hard a thing lefuna uNkulunkulu kimi nawe na? Lokuhamba siyawushumayela. Sengiphendukile sowuphendukile. Lento loyithwele wena sofuna ukuhamba nawe wedwana. Banjani labanye baseceleni kwakho? Uva kumnanzi nje ukuthi bangahamba bayesogweni. Ukhona bendlule kuwe. Ungakabacambitele. Nako la kucela uJesu. Uthambani. Akasho nokuthi okay, bus them to church. Uthambani. Let's go to them. The power is in the going. Ungabe sosayishintsha. So yenda lenye thini, so yenda lenye lokucabangako. Isakhambeni. Iobedience nasayiphelele ngiloko. Kuthi I don't debate it. I take it as it is. I put it into practice. Kuthi kwentekani utawubona umnikati. Mina kwami kuhlonipha kulalela. Ngiyafunza lokunye lenkwentako lenguthakaselako kubona letinye tingceke ukuthi uNkulunkulu utendani. There's one man of God lothi, you know,
kule success labanayo ebandleni lakulo uthi we have never prayed for money. Uthi we are here nabangibuta, how are you able to come here? Uthi we are only here by obedience. That's all I do, is to obey. When I obey, God takes care of the rest. Uthi that is how I'm here. Through obedience. Nothing else. Through obedience. When I trace in the scripture, ngibona Jesu. Uma asuka ezulwini ehla emhlabeni. Uthi I'm here to do your will, O God. Uthi Jesu nakakhulumako. I do nothing except I see my Father akwenda. As I hear, I judge. Yini lento leyo? Jesu ungazi uthi yena uthi I do lokufuna ngibabe, ngathi lokufuna ngibabe ngibona lokhu perfect. Angifuni kuba original, intendele kwami. Kuze lidumo libuye kimi. It's not about me. It's about God. Nakukhona lokwendekako, it's not you, it's not me. It's God. Ngulamandla la khulume ngawo. Uzi all authority is given to me. Go. Na uhamba kwendeka tinto, thatha lo dumo libisela uNkulunkulu. Uqalibambe lidumo libuye kuwe, akusilo lwakho. uNkulunkulu out of the stones can make them talk. Alitholele dumo. Nako lokwentiwa nguJesu. No wonder things were happening kuJesu, such extraordinary things. Tendiwa yini i-obedience yambeka kuloko. Waze uNkulunkulu uthi ngigcotshiwe la ngihamba naye. How God anointed Jesus with power and the Holy Ghost. Abehamba enter imisebenzi yemandla. Sizathu yini? Abe covered. Coverishwa yini? I-obedience. Wathi uNkulunkulu ngeke angilahle. There's only one time lapha semva khona Jesu akhuluma athi uNkulunkulu wami ngishiyeleni nakasesiphambanweni. But before that you never hear Christ akhala uNkulunkulu akekho. Ungena emantini kuba nemagagasi kunani uNkulunkulu naye, he knew I'm not going to ngeke ngicwile ngoba uNkulunkulu nami. Abekwathi lo kamhlophe. Nakachamuka khanze amadimoni akumhluphi. Konke uyakwenda. Akahlupheki. Because une backing yasezulwini. uNkulunkulu naye. Through your obedience. When our obedience ulalela kwethu sekuphelelisiwe. Bese uNkulunkulu ugcotshwa lapho konke. Sesitawuvala. Lithi iBhayibheli loyo lohlala ekusithekeni ngalo sethuka konke. He who dwells in the secret place. Hayi lo vakashako ahlaphuma endalethinye tinto ahlangene. Lo lohlete ebukhoneni baNkulunkulu. Ukhavwe ngemandla kaNkulunkulu. uNkulunkulu naye kusho ukuthini lokho? Konke la kukhuluma kaNkulunkulu becomes his agenda. Uthi uNkulunkulu ngathola abantu labanjalo ngiyamnaka lo muntu. Lo muntu lo ngiyabuka ngikhonza lo muntu lo lele ngokukhuluma kuyamhlupha uyakwenda. Uthi uNkulunkulu ngigcotshwe lapho ke I will make that person abe ngilohlukile. Njengalokhu Abraham kwende kanjalo. Was because you listen to me. Because you obey my voice. Hayi ngisakhwesha ku. Bahamba. Fika sikhathi sekulingwa lesimadima nakaAbraham nakuwestawufika. La kukhulumela uNkulunkulu ngathi ngakusendeki kuhambe emalanga. Uthi umkakhe hayi maybe uNkulunkulu befuna ukuthi sithole umntwana through Hagai. Uyangena Abraham uthola umntwana Ishmael. Uthi uNkulunkulu akusuye lo. But lo mntwana utamthola through Sarah. Ngiyena muntu. Uyahlala. Phela bo 15 years kudelwe Ishmael. Uyafika Isaac. Nakafika Isaac uyakhula umfana. Nakakhula umfana uthi uNkulunkulu take this now your only son. Lalathembele khona ukuthi utawuthi ngaye amendetive letinenge. Uthi hamba uyomnikela. Abraham akabuthi uNkulunkulu akaphikisana uNkulunkulu. Uyasuka umthatha inkuni, uthatha lo mfana nemlilo bagubukela enzabeni. Uthi umfana yebaba ngathi ukhohlwe something. Ngiyabona ukuthi inkuni yawubona umlilo iphi imvana yona umhlatshelo. Uthi Abraham uNkulunkulu uyathi. Umuntu othemba uNkulunkulu, lo obedient. Uthi noma ngabe lento akuyendi sense. Unakukhuluma uNkulunkulu. Ndawo daloko. Wahamba lo muntu omdzala ofika eMoriya wabeka inkuni wambeka umfana ekhathi afuna kumhlokhanyana kumbulala. Wambopha umfana wawuthatha umukhwa. Enhlitweni yakhe he killed the boy. Waphakamisa isandla
wavela ambulala mbamba phela hayi abemsikide. Wazi uNkulunkulu, your obedience is complete. I can see now that you fear me. You have not withheld your only son. Kudeke lokukhona lokugodlele kimi. Nakukhulume mina ukuthi yenda ini, everything else pales in comparison. Uyasukuma wonke lokufunwa ngini. Uthi ke uNkulunkulu nako iobedience lephelele. Uthi because you have done this thing, you have never akwamgodla indodana yakho. Uthi uNkulunkulu kudele ngaphenze nguvimbe kaAbraham. Waze uNkulunkulu ugcotshwa kulapha. That is how the man Abraham became rich. That is how the man Abraham became the father of all nations. Lebekukhulunywa uNkulunkulu wase kuyendeka through obedience. Your obedience is the link. Nothing but obedience. Let us figure isithathe isithuthe la sikhona, changing our lack into plenty, our shame into glory. Your obedience yethu. Wangathi uNkulunkulu angasisida abathandekayo. Sisasukuma sithi buda kuze Nkosi yini le heartbeat yakho. Ufuna kwentani kulamalanga? Angimane ngibe ingcenye yakho. Ngisitha Nkosi. Kuphenduka. Ngibuyele emuva. Libandla lisukume sesitawuthandaza. Hallelujah. Bakabonga uNkulunkulu. Intando emnandi ingeya Nkosi yami ngisondeze kuyo Nkosi Sibonga Nkosi. Livi lakho lokhuluma ngalo emkhathini wabantwana bakho. Uma uthi uma kulalela kwethu sekuphelele, siyawukhona kwekhuda kwedzelela nekungalaleli. Ungakahambi ubuyele kuBaba ezulwini. Uhlale ngasekunene saBaba usincusele. Usishiye nemsebenzi necommission. Le culmination yemsebenzi lo wawudele emhlabeni. Uthi hambani ngalamandla lenginawo. Nende tive tonke bafundi. That is of eternal value. Uthi ni baba baptize egameni likaYise lendodana nelamoya ongcwele. Uthi nibafundzise kwenta konke lokho lekengitshele kona. Ngoba umuntu lo tawenda lokho utawuthola ilungelo lekungena empilweni lengunaphakade. Nako lokufuna. Wase uthi wena Nkosi, bhekani nginani
tonke tinsuku tekuphila kwenu. All you need to do is to obey. Labo labalalela njenga-Abraham, lolu wakhuluma kwavele kwaba njalo. Nathi Nkosi lolu kukhulumile nasikulalela kutaba njengaloku ushida. Ngeke kube nemehluko. Siyabonga. Ekhana laseGalile bahlonipha, balalela livi lakho, base kwendeka tinto ukuthi bamangalisako. Banengi lamkhatsini wethu siyatibuta ukuthi naku yini kungendeke empilweni yethu uthi wena Nkosi ibanjwe i-obedience. When we begin to fully obey, amandla akho atawubonakaliswa, latawushintsha our lack into plenty, our shame into glory. Siyavuma. But ikakhulu kubona ku-advanswa umbuso wakho, ngoba nasibuka i-eternity kumcoka lokuthi asivume kuba ngama-vessels. Umane ngathi utshintshe leminingi imphefumulo ingayi kufeni kwaphakade. Siyema njengelibandla, we are pleading on behalf of the nation. Sive semaswati. Sithi Nkosi siyathandaza. Usibeketelele Nkosi kakhulu. Nima sitibite ngemakholwa. Kepha lesikwentile akakhombi ukuthi singemakholwa. Naku lebe siphila ngako, naku lesikupracticeako akukhombi ukuthi singemakholwa. Sithethelele Nkosi. Usuke eTulu kubaholi bethu kuyawufika phansi. Emakhaya onke. Have mercy, my God. Daniela usho njalo uthi sicolele Nkosi tono tethu, tono tabobaba bemkhulu. Silapha la sikhona khona ngoba siphambukile endleleni yakho. But unemusa wena Nkosi yami. Iba nemusa etiwe sive semaswati. Iba nemusa etiwa lelibandla. Iba nemusa etiwe libandla kangwane. Ema imposters la khona sikhathi sekusiwa expose. Even as you begin to purge the church, even as we go back sibuyela kulomnyombo nalenhlitiyo yakho, kuze bantu bangavaleleki ngaphandle bathi sabona emakholwa tsine a lukewarm besingenda njani. Akube khashane nathi ngoba wena wachitha ingadi impilo yakho wayinikela kuze kuthi umhlaba usinziswe. Akumane lo mlilo Nkosi ulumekeke enhlitiyweni tamunye ngamunye wethu. Ningabuki lapha seceleni ngithi buke mina ezingisamuva uNkulunkulu akhuluma kuthi nangu umphefumulo ufuna kuva Jesu, nangu umphefumulo ufuna kuva Jesu. Sizuza imphefumulo. Sihambele Nkosi. Akube nebufakazi. Lizulu lishaya etandla. Well done my daughter, well done my son. Sisahlukana siye emakhaya siye emsebentini. Asathi lokuthi kuye emakhaya emangweni emsebentini, it is your planting. La usiplante khona. Kuze sitawenda umsebenzi welivangeli. Siyabonga Nkosi. Akube ludumo lube kuwe. Kusukela manje simathi azabuye Jesu. Siyabonga. Let us give him praise. Thank you, Lord. We worship you, Lord. May the grace be upon the church to evangelize and sivule imphefumulo. Hallelujah.